4 l-Bażiliki f'Ruma, ewlenija fosthom u l-aktar magħrufa hija dik ta' San Pietru fi pjazza li ġġib l-istess isem. Bażilika oħra hija dik ta' San Paolo fuori le mure fuq stil neoklassiku tar-4 seklu li twaffqet mill-Imperatur Kostantino fuq il-post fejn indifenn San Paolo. Din hija l-10 l-akbar bażilika fid-dinja u f'Malta bħalissa hawn il-Maestro di Kappella u organista ta' din il-Bażilika, Kristjan Alejandro Almada. Iltqajna miegħu waqt li qed iħejja l-kunċert bl-orgni fil-Bażilika ta' San Duminku u Porto Salvo fil-Belt. Passjoni għall-orgni huwa jispjega l-versatilità tal-istrument, partikolarment biex jinterpreta l-mużika sagra. Iżda mhux biss. The organ is a instrument very particolare, molto particolare, molto speciale. È un po' il re, the king of the instrument, because in the organ you search many sounds, many instruments. It's a orchestra. It's a orchestra. When you play the organ, you to create the atmosphere. Almada ser jinterpreta diversi xogħlijiet ta' kompożituri klassiċi, fosthom ta' Bach u Marcel Dupré, kompożitur ewlieni tal-mużika tal-orgni waqt l-era tal-bidu tas-seklu 20. Anke l-innu popolari ta' San Duminku tal-Maestro Giuseppe Caruana ser jindaq waqt il-kunċert ta' nhar it-tlieta. L-Ambaxxatur Malti għall-Istat tal-Vatikan Frank Zammit qal li l-kunċert jikkumplementa l-orgni storiku li hemm f'din il-Bażilika. L-orgni għandu 200 sena, veru li saru ħafna tibdiliet fih matul iż-żmien, imma huwa orgni prestiġjuż kif rah il-Maestro mal-ewwel ħagost li ħajr nexxielu jagħmel kunċert fuq. Il-kunċert se jsir fis-27 ta' Awwissu fis-7 ta' filgħaxija.